Nia zake sio kama mwanadamu, akili zake ziko juu, hatufiki sisi wanadamu. Tulia na baba, tusife moyo, Mungu yuko bize, ana mipango mema juu yetu. Tusife moyo, Mungu yuko bize, ana mipango mema juu yetu. Hakika mkono wa Bwana si mfupi, wala sikio lake si zito kusikia. Mkono wa Bwana si mfupi, wala sikio lake si zito. Mwamini Yesu Haleluya, ni mwaminifu. Hakika mkono wa Bwana si mfupi, wala sikio lake si zito kusikia. Mkono wa Bwana si mfupi, wala sikio lake si zito kusikia. Mkono wa Bwana si mfupi, wala sikio anatenda muujiza kwa ajili yako. Mkono wa Bwana si mfupi, wala sikio lake si zito kusikia. Mkono wa Mungu si mfupi. Wow, mutheni arogocwo kirekaniro ni thire tumwireire mugeni witu wa muthenya wa muthi ndirageria muno kweji contain gukorwo horeire o kahora todo gikeno kire ndina kio gitingithimika ona Covenant guku ri ndarahuteka Covenant nie akagwira guku muthi muthenya wa muthi ndi mundu mukenu na muthi reke ndimuhe warning gutire kwaria Gikuyu muthi kwanjagia thaa ici nginya tuthi turikiririe gibindi giki umuthi turaria gikamba ova waku mwatindata kiu nikio gikorwo tukiria guku na mugani witu ni akinyire studio na etagwo Masika. Masika oro waku is mwega ukiajia mwega mwega muno ni mwega muno Nini no akena ni gukinya guku I'm so kenad tokwaria ugo ugo ndakena ni gukinya guku eterera Masika kuri ndo ndathoma ikingugeithia uvo waku ni mucio muno hiyo ndio najua riu gikamba giakinya hau ri niho kiathiriire yangu imeishia hapo riu ri ni wakinya wega nakinya wega ni thengio muno ri ndo gutugenera asanti ni thengio muno tondu wa kunita riu ri tureciragia no tukuhe wira okay wira wa gutangatha guku na nikio twagwita muthenya wa muthi tuone tugukuhe max shigana tunataka kupea kazi okay nishashika hata move ahead I think no ni diretigira muno tondu ndirona atiriri nyonekaga ndi munene muno guku nini ngoragwo munene guku muno riu twarugama nawe ri ngaigua ndathira no ngai no mwega mabinda onde mabinda zote okay riu ri ndingukufundithia Gikuyu na we ufundithie Gikamba niguo ni thengio no ngubundisia nuguvundisia Gikamba ni sawa riu mwiroreri wi muciri ndingienda ugituma ndumiriri ciaku umenya no guthoma no ni Masika kana te Covenant mbere ndaya ri Kenya bededa amwira ndo majitie kuhura thimu ri ndenda guka ha muri uguo no ngumenyaga ndungikara haraihu akangorabia andu a maitwe twae mo kuna selfie oyu me kuna meye Facebook mbinge muno one enda twamba kuna ka selfie oyu aki unajua Gikamba kabisa ndanyita Facebook tu wote ambao kuna ka selfie tu hivyo ndaba ndanyita Facebook tu basi nikatha leo itho ni itho ukora turi mbere tutige smile koto yeu ai bas niguo turi ero muno nie no ni ndona mundu muiru hau no ndikwaria riu ri nekira Masika karibu karibu muno riu hau ugukorwo githoma
ndumereri nguhe SMS cietagwo ndumereri nguhe Tweet. nicio gukorwo githoma cia andu msichana amekuchanganya sana. Nimeelewa. Ile tutakuwa tunafanya utakuwa tunasoma ma SMSs manini but not now. Ni urona kida ici ugukorwo gicithoma tugithii na mbere ri ni ngukorwo ngikwira nginya maundu mangi ugukorwo gika guku studio no makiria ma maingi ri tugukorwo tugithungutha na ni ndona nduri na maguru meri ma left Nie. nduri na meri ma left ndona ni urathungutha More than right. more than right na riu no hote nginya guthomera kiugo Tutajaribu. Na musicheke. tutigutheka ni tukugeria muno muno Kwaguo acio aje haha aroma nyanya 30. Kwaguo acio Ngai aumirire nio etire. Okay. Nao acio etire niagire uiguano nao na akimagoshithia. Let me read now. Okay. Wow. Nimejua ni gani? Niangalia rekire gwathome ringi. Kwaguo acio Ngai aumirire nio etire nao acio etire niagire uiguano nao na akimagoshithia. Wow. Ni wageria. Yes. Ibuku ria Ngai riria tuthomire ri nirio ndingienda waririe mwiroreri we mucii iguru ria ibuku riri kugore kindire thome ringi. Translate. Haya ni aroma inyanya tuthomire aroma inyanya muharini wa 30. Twathoma atiriri koguo acio Ngai amurire nio etire nao acio etire ri niageire uiguano nao akimagoshithia ate koguo acio Ngai amurire nio etire nao amurire ni nini? Kwamura set apart. Yes. So acio Ngai asetire apart. Yes. Neo riu acio neo Ngai amurire ri ni God, those God set apart. Yes. Neo etire, they are the people he called. Neo aliwaita. Haya. And those people he called, he went into agreement with them. So neo akigea na uiguano nao. Yes. Aya, nao akimagoshithia. He gave them honor. Yes. After all that journey, first he set them apart. Then akimeta. He called them. And then who glorify? Yes. Okay. Yes. So all that he did to them, those he set apart. So wakati tulikuwa tunaangalia and we called you here, first tell us, when did you start singing? I started singing nikiwa mtoto sana. Wazazi wangu walikuwa ni support, kwa hivyo tulianza tu mapema. Nikaimba, mamangu alikuwa muimbi. Bado anaimba. So that way, you know, I started at 6, but I had an album at 11. Wow. Yes. Riu wakiona nigio turathomire kiugo giki turauga atiriri Ngai ni akwamurire tene na agikuiga card gu set apart agigweta na thaici ni akugoshithitie. Amen. So turenda kumenya atiriri ni ati aciari aku maguteithirie kuparilia what you had kiria wari nakio thiini kurimira kiheo kiu. I think kitu cha muhimu ni ku encourage hata hiyo practice. Practice kuwe kufund pesa and then to encourage you. Nakumbuka my dad is a preacher. He's called Bishop Masika. So we would travel a lot tukienda kuimba, you know, yeye akihubiri, sisi tunapewa muda wa kuimba. Mamangu anatuita sisi watoto tunakuja tunaimba. And the thing is, after tunaimba anatuambia, you sang very well. You know, that was very good. You know, hiyo tu encouragement. It meant a lot to me because nafikiria kama si hiyo encouragement, I don't think I'd be doing, you know, what I'm doing right now. I would be siko sure. So the foundations were started early, and the word of God and humility and all the key values for a minister ziliekwa mapema. So I believe parents, nobody can speak better to you than a parent. Akwambie, you know, this is what. And then I usually say parents should unapasa kusikia Mungu, ujue mtoto anapasa kwenda you know what direction. Si ile unataka ambaye Mungu anataka. Wow. Yes. Gwiciria ni waigua mwiroreri ate muciari ona kiugo ni kiuga niwe Ngai wa keri na uria aria iguru ri mwana niguo guthiaga. Covenant? Yes. Niki ukithire hau. Umesema vizuri. Bas.
Chao, mwako na high five nige. Amesema Tare vizuri kitu kwa shokere. Kikuyu. Masika re kitu shokere nigetha one. Tena. Reke nyambe thake rwimbo rwi haha rwitagwo Lingala ya Yesu rwinitwo nĩ Pitson. Na ni nĩngũkorwo ngĩgĩra high five yako kana nengerwo thaa ici nĩgetha ndige kũigua ũũru. Aca, oi. Rogamo hau. Tiga ihenya.